Heaven a state of mind. Your Bible verse, Jesus Christ say, heaven and kasa any baby out. Okay. Me go to intro. Our Bible must have any baby. I Jesus na kind. How? Any. Okay. Bacho, Mr. Omo, followers Becca say P black. Where is P black? Me walk into Baba Kumasana. Okay. Me bano. And you many P black and a buy na interview na timo fencha me black. Any. Luke chapter 17. Okay. Luke 17. Verse 20. Minu yampa chaw. Yentie ni ye. Luke 17:20. Me pa chaw. Obientie. Okay. Ba chaw. Me na me kasa no. Se wo mpema semo a eno nna nchen. De me kan no, me nya printing press. Enye me na me twere. Luke 17:20. Enie some Pharisees asked Jesus when the kingdom of God will come. Be say you say that ben and heaven or ebeba. Neba. His answer was the kingdom of God does not come in such a way to be seen. No say no nyanko point dey na kano. Mate say the ni wetua. There be ufiso konanti gold so yes na tie or be kirem. No one will say, look, here it is or there it is. The kingdom of God is within you. I say there be heaven be anywhere when ni betia na nyame ahinde no mumu na ewo a state of mind and state of happiness. Nti me Abraham se metin tabo dem na me ye content happier I'm in heaven. Obiti East Legon Trazaku na still onye happier or hell. A consciousness any inner joy any heaven asa heaven ni baby any baby Islam omo heaven how you come best no mo kan e kire enkremofo heaven no ye to say paradise ya wo kwa mema no benya mba ba ko 72 omo ko heaven wa sa no mo wakachi wo enkremofo heaven wo mema no benya mba ba ko 72 okay na mba 72 no unim say de ye nyankopon bo special mienu wo heaven na omo mbekọ bo nsam gye mo no omo ma no nyankopon age 70 asan de amam ansan de omo ko abonsam je no mo nsan ko omo free abonsam je aba heaven ya sam na mba na so de no menya ende omo asem mba na de omo nya fe beta muslim mba ende ushia nkremu ni na wabisa no because me ko kire mo mbubafu okay say na nkremu so mo kire say wo ko heaven benya mba ba ko 72 na ba chomba ba ko 72 wenya time class of nyankopon ye tim Allahu akbar ba na akọ intimidate una akọpẹ 72 virgins eye wugidie fa membe didi matem se me se migi abo bebidi ewoku asante memu a emfra me se me ya abo asen hwade me inkremo focus Saudi Arabia eye aboba kaaba na eye bo e na Blackstone hye ho na omo fight ya so be kisi aboba no wako ombeko hajj obutua $7,000 Uria no per pocket money $2,000, $9,000. Oh, cost Saudi Arabia. No wakotwa aboba ho hia na wasan ba. O frɛ ne nyamesom fa. Se Ghana ni efri Ghana na oko Israel. O mampanyin na dokora koe. Eye aboba ene si ho. Ye fɛ ne the Wailing Wall aboba. Na wakogina aboba ne ho na wabɔ mpae. Na watwerɛ wo mpae bo. Na wepia e de ahye aboba ne tokuro nim. Eno mko Israel mko ye no. Eye aboba. Eno mo frɛ ne nyamesom e de enti na sa aboba bi e wa santimem na me nso me kɔ aboba ne ho na me kogu nsan wo se me ya aboa sen me ya aboa and they also ya aboa ye ka about the heaven na what kire Muslim de kakra Christian